Assalamu alaikum. Урматтуу Чабарма каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, мал жандык сүйүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Мен бүгүн Торговыйга, Кадамжайга караштуу Торговый айылына келдим. Дал ушул күнү бүгүн 25 август жуманын 3-чү күнү, среда күнү, ушул жерде оптовый базар болот. Ошол базарда мал базар болот. Бул чыгарылышта силерге Торговыйдагы мал базардан бааларды билип берем. Мына ушул жер Торговый мал базары. Сиздер менен кайрадан мен Максат Маккамолу. Азыр бул базарга кирип койлордун уйларын баасын билебиз. Бүгүнкү күнгө баа кандай болуп калды? Bir çetten görüyoruz. 25 Ağustos 3. gün. Mal pazarı içinirek birok mal köp kirip. Assalamu alaikum. Kança oltat kozlar ekan? Kozlar mı? 14 da adam ben. Eko'yu. Eko'nun 14 ko bağı olsun. 7'den. Boşuna aldım. Şuradaki kozunu 14 günge hazır. 54 yarım. Bağlı olsat. Yok kere çalvarda oşayt. 7000'den. Caylardan bir aile turdu da ki. Men hazır koylar tarafta жүрөм. Assalamu alaikum. Kança oldu? 10 bin suraştı. 10 bin toxtu, qoçqor var. Qoçqor var. Oşu qoçqor 10 binge bermediniz ha? Cevap bergen. Yaxşı. Bular da qoçqormu? Ya barda qoçqor. Qanchadan bularınız? No, qancha tish, ikki tishmi? Bir tishlar. Jash bular qo'zma. Ha, jashmi? Bir tishmi? Bir tish jash qo'chqor, qo'zlar 10 ming so'm. Qo'chqor qancha oldi? 12. 12. Qancha tish? Bilmiyorum, qancha tish bu? Bir tishmi, ikki tishmi? Bilmaysizmi? 12 ming deydi. Mal geçegi işemi Batken bazarını tarttıgılar. Blok Batken'de bile arzan bulacakta kanday. Bugün daha görüyoruz. Hoş görgünden. Kança oldu? 15'ke kurtarsın. Sulagan yok. Kança da istersen? 15'ke. Ne olacaktı? Soda olacaktı. Endi onu hayır qiladi. Haftada. Eng kattasiga olib chiqib ketaman. Qo'shqor qanchaga ketdi? 15 mingga mi? Qancha tish ekan aka? Qo'zi ekan? 15 mingga ketdi, ha? Mana shul Qo'shqor 15 mingga ketdi deydi. Bozorni ko'rdim. Nechagi bormi? Bak görüyoruz. Kança oldu? 9500 ga berdim. 9,5 mingga bermediniz ha? 9,5 mingga bermediniz. Bunlar qo'chqorlar qancha oldu? Qo'chqorlarni Qanchadan so'raysiz? Qizilini 11 ming qildi da. 11 ming so'rashdi ertaga. Qo'zlargina bu. Qo'zlar, 4 oylik qo'zlar. 4 aylık qo'zi var, qo'shqor. 11 mingga bermediniz ha? 11 mingga sotdik. Yaxshi. 11 ming so'mga bermedik deydi. 4 aylık qo'zlar. Assalomu alaykum. Qancha oldu? 12. 12. 12 bermediniz ha? Qayoq bu? 12 mingga bermedik deydi. Echkiler tarafı da bir göröylü. Kozlarının, qo'shqorların bağları derlik bildeyle 10 ming, 12 ming degizimde. En жақсы qo'shqorlar 15 ming so'mga ketadi. Satıldı.
Бұл тарауында болса ешкілер бар екен туғандар. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Улақтар қанша, ешкілеріңіз қанша? Eskilər 5 min. Ешкілеріңіз 5 мыңнан. Мынау кішкентай улақтар бұлар улағы ба? Улағы? Мынау улағымен қанша екен? Ulaq 3 min, eskisi 5 min. 5 мың. Улағы 3 мың, Ешкілер 5 мың, улақтар 3 мың сомнан екен. Sağ ешкі бар екен, sağ ешкі көріш кереглі. Assalamu alaikum. Улақтар қанша oldu? 3,5 мыңдан, бұлар қанша айлы улақтар? Быйылқы. 3,5 мыңдан. Кішінекей быйылқы улақтар. 3,5 кетті. Қанша oldu ешкі? Боз ұқсайды? Туйды ұқсайды жақсы? 7 мың дейді ма ешкі? Assalamu alaikum. Egiz ulağымен қанша oldu ешкі? 12,5 мың. 12,5 мыңға бөлмедіңіз бе сонда? Ташкентский. Пародасы? Ташкентский дейді. Egiz ulağымен 12,5 мың дейді. Так. Assalamu alaikum. Қаншадан болды қозларыңыз? Bağı қанша қылышты базар bağı? 4,200'den қылышты. Қошқоры да бар mı? Қошқоры солығы бар да бар. Қошқоры солығы бұт бары бар. 4,200'den қылышты. Бербедіңіз, 5 мыңнан береткенсіз да? Кіші береді, 5 мыңнан да. Урматтуу көрүүчүлөр, торговойда базардын баасы негизи ушундай. Майда мал жандыктарынан силерге кой, кочкор, эчкилердин бааларын көрсөттүк. Азыр эми бодо мал тарапка өтөбүз. Уйлардын баасын билебиз. Туугандар, саан уйларды бир сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 60 min dedik. 60 мың dedіңіз, 53 min сұрашады. Тұрпағы еркек құрғачы ба? Құрғачы. 60 мың дейді мынау. Құрғачы тұрпағы міне. Маған сұрап көрелші. Салам алейкум. Қанша сұрап ұстаз? 50 min сұрап атады. 50 мың, Баласы менен. Тұрпағы мен 50 мың соң. Саған ұйдар. Маған сұрап көрелші. Қанша oldu шеф? 200 деп тұрам. 100 мың. Тұрпағы еркек құрғачы ба? Құрғачы, 100 мың сұрап отыр. Ургачты тұрпағы мен саған ұйлар 100 мың, 50 мың. Яқты дағы көрөз. Қанша? 46 болды. 46'a sırada. 46 мыңға бербедің бе? Бұл тұрпағы бар ба? Тұрпағы менен 46 мың. Бұл жаңы толып тұра тұрпағы? 46 мың. Бұқалар, білетші бұқалар. Шеф, қандайсыз? Қаншадан болды бұқалар? 49'dan. 49. Üçöğü bildeyle ha? 49 мыңдан, ha? Derski бұқалар да, бұқалар. Gördünüz mü? 49 мыңдан деп bağlardı. Onu sırayçı, Allah бұқаны. Assalamu alaikum. Қанша қылды? 55. 55, бербедіңіз, ha? Бұл қанша жашы қанша? 2 yaşında. 2 Екінші, ha? 55 мыңға бербедік дейді машу бұқаны. Көрдіңіз бе? Жақшы. Derski бұқалар көрдіңіз бе? Қанша oldu шеф? 50 мың, ha? 50 мың дейді. Так.
Qancha olib turibdi buqa? Bilben deybi. Esi yo'q ekan. Tak, yaxshi. Bora. 1000. Mana qancha bo'ldi? 42 bo'libdi. Aysun, no buqani va. Bu ne paroda bu? Simental degan bu. Simental parodasına buqa 106 mingga bermay turasiz. Qancha kichina bor u? Bor kichina. Bor, ha? Va simental parodasına buqa deydi 106 ming so'mga bermay turadi. Demak, daha kichina qo'shish kerak. Yaxshigina parodasi boshqacha. Simental degan paroda. Здоровый buqa ekan-da. 1,5 yoshga to'ldi. 1,5 yoshda, ha? Yaxshi sotib oling. 110 ga berib kelsa, ha? O, sen duoqni? 110 ga berib kelsa. Yaxshi. 106 mingga berib edik. Simental parodasida 1,5 yoshda buqani. Tak, sağınızlarda biz görüyoruz. Selamünaleyküm. Qancha oldu? Bozor qildilar aka. Valek be. Qancha so'rasa shuni? Torpog'i bilan, ha? Kam o'rda o'tdim. 50 ming, ha? 50 ming kim bor? Yaxshi sut beradi. Yaxshilar. Torpog erkak urg'achi. 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 50 ming kim bor deydi. Sağınızlarda. Qancha olishi bu? Shuni 38 ga berganimiz yo'q. 38. Bu tuvalya o'xshaydi, o'sha? Ha, buni azimda. Bundan 38 mingga bermadingiz. Mal qiylardan da qaptırıp tuğanlar. Ayrıca bozamallar yaxshila tushib ketdi bağları. Tak biz kichkina torpaqlarda ko'rib qo'yaylikchi. Olasi qancha bo'ldi? Olasi 27 bo'ldi. Kechirasiz, o'tib olaylik. Qancha oldi torpaqlar? 35 kim bor? 35 ming kim bor, ha? 35 ming so'm kim bor deydi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, men bozorda aylanib yutib qoldim. Başında aytib ketganda kichkina bozor, biroq mal ko'p kiradi. Hozir bugungi kunga bo'lgan ba shunday. 25-avgust 3-kunga bo'lgan торговый bozorindagi bağlar negisi shunday. Arzon ele olib qolibdi. No sotib oldik o'sha. Sotib oldingizmi? Qanchalarni oldingiz, ava? 9,5 mingdan mi? Qo'chqor ekan, ha? Bu qo'chqorlarni 9,5 ming so'mdan sotib oldi. Qo'y qo'chqor bağlaridagi, bodom bağlaridagi arzon. Hurmatli ko'ruvchilar, men shu yerdan chiqdim. Bu yerdan bir gazvadan içerizdim. Biz yo'limizni ulaydi. Sizlar bilan keyingi chiqarishda daha ko'rishamiz. Chavarma kanalining har bir chiqarishini kuzatib boring. Ko'rishguncha.